Hey, với hi kan press meet te kan ron ti boy chewa in mi troi om na long thu kan sei a hay press note te khat kan siam ve a ka ti kan hay kan press conference kan nei chan chu kan thria anga hey Dr. Lorraine lal pek lia chin za ani hianin ZPM a support na pe a chu mi hnuwa ZPM chuanin candidate turata na puan awangin ZPM in candidate turat apuan atanga ni riat na chi so cos notice hal ania chumi awang chuanin soifia ngai te omin kan thria chuang chon voinia hun karon mangdona imi troi omna press meet te kan loma lom thu kan soya tin heng kan thu te hi zau theng bera min vor sak tu te pon kan hangien ngal cheu ni sela cho kan shep thewangin Dr. Lorraine lalpek rian hi LADC hian independent MDC ania main ni somthum sang ni somni pathum kha Zoram People's Movement chu a support na council thelu tin chairman mena a thelu ania chumi hnuwa chu na chin kan soi tong khanin jun ni som pahni khanin ZPM te chuan Longtai East constituency a ding turatan candidate turin an puanga hemi wang hianin ZPM party candidate alo ni na hianin alo ni don taka chuan tin dana bo chiani tin anon puwa ta chuanin engwangin nge he dani bo chi ta wangin MDC atang hianin disqualify ni lo chan tur ron soifian ron thelu dro ti lekha dong ania tu chu he an lekha ron pek nge anon pu na dan bo chian ron pu na takhi dan bo chian na ni rengem ti hi mi pui hriata ron puan zar kan duwa heng an ron dan lo chan MDC ni na tanga ban ni lo tur chan in soifia tur ria tir na so cos notice mu hi dan hnuai hian dik rengem dan mi ta tangin thir taila chon ADC thunei na le dan siam theina nei te chu Constitution of India 6 schedule in a pek chin hi lotar lang masaila 6 schedule para 2 sub para 7 a chuan district council chuan governor pongpui na a rule siam thei ani thu tar langa 6 schedule para 3 atar lan china hian ADC chu dan siam theina power pek ani khangkha kan para 6 schedule para 3 a khanin kan en chuanin ADC tena thunei na an nei chin danina thunei na pek chin kha tarlan ania kan han share choklet thok anga chung te chu forest reserve area pon lam ram impact chungchang le ram mandan chungchang ti ania helai po hianin forest reserve area pona ram impact chungchang atia transfer ero chu aphal lawa transfer of land hi chumi chu phal lo ti chu ne danin he ADC ten dan lo siam be ero chu rem ti lawa Mizoram land law sa ro chu na omani chu rai chu kan han soi zau fen ni sela chun panhina chun agriculture ma son na turata na tui kong siam le lak dan chungchanga te lo nei dan tura ram che chungchanga chun pathumna chu khothar din chungchang le enkol tur ruat chungchanga le chumi te thunei na tur chungchanga hian thunei na an nei boka chun thingtlang le khopuin enkol dan tura mi pui hrisel na le thiang him na fai na chungchanga te thunei na nei boka chun sub village thobok a khotlang enkol tu tur chief emo headman ruat chungchanga heng hi alar vak to lawa tui kuk khua ti mai la tong moi long ni lo se bru ho khothen khata hianin an long zeu zewa chu tianga head chairman an tiang chi te hi an la om ve thin khang chungchanga pakhan thunei na aneya chon rawin khom dan chungchanga hianin dan an siam thei boka no pang bernge upa bernge te customary law hi an hemi chungchang thunei nan neya nupui pasal nei le in thren chungchanga heng ate hian dan customary law thau kha heng thunei nan nei boka
tin an mani huang chunga nam dan customary law siam chungchang at hian dan siam turin thunai na Constitution of India chuan a pe a hemi pialama thunai na te hi 6 schedule noya thunai na nei turin Constitution chuan power ADC te hi a pelo ni Constitution of India para true Constitution of India 6 schedule para true sub para 6A a chuanin MDC te Trump hi atar langa chu kum nga tinia amaro chu emergency mo enga mathila wanga lo thei lo dissolve ngai chu governor power dissolve alo ni ero chong kum ma ting lo kha ani ve thei chawa Autonomous District Council te hian MDC member te ban an ni na tur disqualification for membership le MDC Trump po toy the in da tur dan siam turin Constitution of India hian thunai na apelawa 6 schedule para 3 atara na bak dan siam turin thunai na an nei lawani District Council siam tu chu 6 schedule ania 6 schedule kal zong emo do da zong dan siam chu District Council tan thil thei ani law Constitution of India 6 schedule para 21 a chuan 6 schedule noya dan reng da bel emo ti dang lam emo pai emo tur chuan parliament chain thunei na anei ani ti chiang takin atar langa chu wangin 6 schedule MDC te Trump tur ataran pialama MDC ku disqualify theina dan ADC na siam ni chuan Constitution of India kal tatania dan lawa thil ti na ani bokani chu wain heng hetiang dan siam hi high court chuan athunai na pia lamani ti in his preaching son Sila versus Khasi Hills Autonomous District Council Guwahati High Court anti case number WPC writ petition civil case number 78 SH of 2008 le onis moi chakma versus Chakma Autonomous District Council Guwahati High Court case number WPC number 65 of 2020 at chuanin judgment le judgment and order lo siam to ani in MDC ten and party omna chua sanemo independent MDC ten party an zoma wanga ban an ni theina tur hi dan in nga na tur Constitution of India hian ala om lo wangin 125th Constitution of India Amendment Bill 2019 chu tuna hian parliamenta putlu tonin ngai to amek alani chawa ataka man thei tur chuan he bir hian kong thui tak zau tur alanaya atakram thlenglo thei po ani thobok Dr. Lorraine Lalpek lian chinza MDC atang pai chu antum na point hi Constitution of India kaltlat ania ani ti achunga kan taran atang hian achiang rea chuti chungchuan Dr. Lorraine Lalpek lian chinza hian LADC CCB rules in lam mai la te chu za tak chungin CCB rules in aphal ang thlapin ZPM hi a supporta Longtlai East Assembly constituency atanga ZPM MLA candidate turatana puan ani wanga MDC atanga paitum na lo om hi MNF kai suai sarkar hian dan ang nilaw puah ro rel na kalpui an shelo zia tilang chiang hea ZPM chuan kan ngai ni Wena press conference me ko ngaya kanom hi poi kan tia amai ro chu mi puiten thu di kan hriat hi trul kan ti box hi wangin lo thei loin press conference kan han ko ta ani e kan lo me chuan anu nong atira ti om tak khania kan sia chok zung zunga introduction to kan ti le sak nga kai hi general headquarters sa legal department GS kania kaming chu vanal siam pachuaw kania ma siam tin min ko maya chon hai kabula mi hi in thau nga tuna ZPM 10 Longtlai East constituency a MLA candidate turatana apuanta Dr. Lorraine Lalpek dina chinza kania chon kabula hianin pu B pu H ram enga consultant ZPM district headquarters try to te ania chon midang heta pu toy te a ming
alo soi zak R1 puya anni pathum hi district headquarters sa kan GS te anni purema bo an pathum kan ni veka chuanin helama hen men toyong tu anam boka khang ta kharon veina ron kal kan nia tin helami sokos notice a hu udante le engamo hemi candidate chungcha nga te engting nge thu pu loren hian tlem zong soi tur ania chumi zo chuanin no press meet telam train zona le chana engamo hun te kan nei tur anga yang loin dia hianin press meet ai lutak min pe thei hi ama sign long thu soya anh ka zel na tura do sana ban chewa pathian in koi zel chu se ti ka tong trai na ani in loin dia hianin ei press meet nei kan nei na in toy om tu headquarters sa kan legal GS kuma siam te le district lama kan ho tu te hun lu tak sengin helai mona min toy oma athamon thla ka ti a an chunga ma sign long thu ka soya in kan thian tha te helai lo lang lem lo mi hola min lo toy om tu te chunga ko long thu ka soi ani voin ni hianin LADC chairman sa tak pu VL huwa kan hena tanga sokos notice ka hotak awangin za tak chungin chan na ka pe a hemi chung chang hi kun lai kan ram mi puite ti po atamle in ka khria ani chu wangin press kal tlangin kan ram mi puite hena thil ni phung chiang tak han puan chua press conference ko win thil dik ani na dik tak han soi lang kha a tha in ka khria a roin nia hetiang hian kun kan long nei ta hi along om hle in ka khria ani India rama hian 6 schedule huaya Autonomous District Council som pe kan ni a Autonomous District Council te hi nam tu fual minority an mania ro in railway theina tura nam in obbe na le in sim ral na laka kan him theina turin 6 schedule noya Indian Constitution chunga duan kan ni a ADC Autonomous District Council te tan chuan in 6 schedule hi Constitution of India noya 6 schedule hi kan Bible tu zat maya poimo ani wangin kan phak tokin kan hanzir chiang ve a 6 schedule noya ve lo te ai chuanin a riat po kan ria in kan in ria ani hetianga sokos notice hi som ni June sang ni som ni pathuma khan ka hu a in chana hun tur kha last day kan ni som ni le paruk June sang ni pathum khan ni a hun kha atep ter hle meya thil thanga kan lo boy ve bok nen in akara Saturday le Sunday lo tla ve le se bok nen kan chairman te na pokalin kun min pot sei sakturin kan nge na an ni poin adika lom ti in kun po sei te po kha ka dil na te po kha ka han te luta min pom saka amai ro chu kan chairman te thu nei na ani rualin aiso lama tu na kan ruling MNF party a legal advisor te le kan chief minister te ronin thil kha ka le kha te pon han thena amai ro chu wang do thla takin atiang kha chu extend angai lo lo ti mai ro u ti kha tong kam khanin kan han khria nuwa chuanin hun han extend te po kha phal sak le kan bei se anga kun tam jok te hanin pe kan lo bei se lai khan tu te emoni tong kam hi khat lek awang khanin atiang kha pek le lo kan ni ti te po kha wen ya hian kan soi lang duwa tin he sokos notice tung chang hi kan lai Autonomous District Council hian ala thleng ngai lo wing ka ria tin wen ya hian he thil hi lai Autonomous District Council le kan lai rama history om reng to tur ani in ka ria tin kan chairman zong tak povil mo ka hi mi thatak birin om tak le paril bu thatak ani ama du thu sam chuan he sokos notice hi min pe ka ring lova
ni masala norna higher authority lama tangin norna na satak ato na wangin til lo ting nge sokos na ti simin pel lo thei lo din hun adin na wanga min pe ni in ya hian ka fria ani Indian Constitution 10th schedule noya hianin MP le MLA te disqualified theina dan article zale pani clause 2 le za sompua pakhat clause 2 a da in a oma 6th schedule para 2 clause 6a Constitution of India para 16 na District Council hun pangai to ma a council thia dissolve ani lo chuan District Council member khan chua te chu kumnga chung atang khan an li ti in asiaka ni china khan kuma siama kan legal advisor khan asoi to na in han soi lan ve lekha ka du a heta hianin members te disqualified na dan asiak lo ani amero chu the Lai Autonomous District Council CCB rules a chuan 10 schedule huaya disqualification rules atar lang zu yin MDC te disqualified theina dan siam ani a om ve a hemi mang hian ka chunga hianin disciplinary action lak tumna alo onta hi hoi ka ti hle mai 10 schedule a danina ta lan te hi 6 schedule Indian Constitution huaya man ve the anilo ti voinia hian ka soi duwa LADCA CCB rules member te ban theina dan an siam ve hi Gawati High Court chuan null and void ti in judgment alo siam to a hemi hi ni china kan legal GS na soi to ang khan Meghalaya ADC area le CADC Mizoram chunga khanin hetiang thil alo thlen to wang hian members 10 hedan hi challenge in High Court an kala chuta chuan High Court hianin e kan dan siam hi null and void ti in min lo da sak to alo pe to ni aum zia chu member te disqualified theina dan hi 6 schedule huaya ADC te hian tun din huna chuan kan mang ve theilo kan siam ve theilo ti na ani ber ani hetiang hi ni ma sela LADC a kan CCB rules te za kati a pathianin nam nu fuale re theizok te keima ni a ro kan in rol ve theina tur ADC min pe hi flu kati a chu bangin kan chairman zong tak ina sokos notice min pe ko za takin ka changta ani disqualified chungchang a hian High Court judgment tam tak mu tur aom a chung High Court judgment kan en po in member ni na atanga ban te High Court a an zol ko na ne lo an la nei lo ani chu bangin kema chungchang a po hian independent MDC ni maila en political party po tum khat voi khat support na pe thei ti kan CCB rules a tarlan ani wangin ZPM party ka support na ziatin Lai Autonomous District Council chairman za takne na date ni somthum Mei sang ni som ni pathum khan ka submit to a heta hian thil ti swal le member atanga ban theina ko paswal ti in ka in fellow ani chu wangin sokos notice min pek na chungchanga hian kan ramle mi puiten min khiat sakata na ka du chu ke Dr. Loren Lalpek liana chinza Chan Mari constituency atanga MDC ni lai mek hian district council member kanina atanga ban theina khop swal dan po chiat na kan nei in ka hello ani kan ramle kan namro re na zaom taki dan mumal lo tak manga ti borban ka phal lova ati borbang tu ni ai chuan vonghim tu ni zel katum ani kan ram mi puite kan maloka MLA in than lo tura hian kema chungchanga thapang lo tur le indu sakna ataka lan tir zel turin kangen chewa digna le rin omna nen pathian rin klat chungin in ma kading zel don ani ti kan soidu ani kolome zona zon zo na hun te po kan honga kan di de per kan lo do chu
ZPM mà hiện nay membership fee thì NP thế lại cái này nó một nếu mà đi ông về chúng ta có support nhiều lắm nhiều lắm mà cái ZPM mà membership fee thế membership fee có lúc về có nhiều là tụi này làm sửa mà cái chỗ này đi rồi đi lại thì nó cái chỗ này đâu kỳ nào nha lại cái đi cái chuyện thì cái cái sao đâu à chỗถ้ามีกันที่เด็กอยู่ชูนะอะไรสักอาสามอะไรนะที่ลินรีเนี่ยลินการดูน่าจะเป็นเองโตพวกที่ที่จะจับของเขาเมื่อสวยจีนอีกชวนสวยจีนแล้วเราจะจะกิริเล่นหรอวะอะไรปัจจุบันกันจะจับเลยเนี่ยแล้วผมแบบสิบปีเกิดอะไรจังหวะนี่ก็มีจุดสร้างค่ะถ้าเตียงจงเห็นสวยตาอีละZPM ด่านบัวคานี่กันดิเดตตัวน่าเห็นอมเสียชวน ZPM มิน ZPM ปาร์ตี้เห็นกันดิเดตตูรินกับมิงอันพวงอามาเราชู official กันดิเดตค่ะกันละนี่หรอวะกันเชื่อว่า official กันดิเดตกันนี่หุ่นตัวแค่ชูปะเทียนี่เหมือนทัวร์ยังหุ่นชาเตเลอินคันนะตัวรถเตกันนี่ที่ชวน nomination กันไฟหุ่นค่ะอันนี้ZPM party ahianin candidate atana puan tu ahianin membership fee pengei turani ti khadan ain ziak lemlo o khami chin khan ka chang me teng chu o chuan min zol na pakhata kha ni veini ahianin plinary lian long chunga lom thu ama sain ka soi du min hing na taka po mani kan ni an pu te kan ni election hun lai ka ti ticket race chung chang ate po khan kanin ko ma kun tir lam panga te po tiang chon thui tak kan soi du na ne tiang yanin kanin biak na chuan kan soya pu tu kan ni mani kan ni ZPM thatna tura pen chuak ve kan ni kum lama te po la thalai ve kan ni chuwang chuan pu po in ticket buila thei to pin kanin pu yang ti kha kan thu soi ani mani ticket khatia ngan puan to hnu ka khan long klai lama local khan ka valenga chuta po chuanin kan stena kan ding zel tura kanin ngai ti te po kan an soya ama point advice tele min du sakna thu tam tak min lana kan chunga po lon thu ka soya tin pimangi li hi ke ni live fa te tan chuan abik takin Mizoram ang point enge kan mail ti moi tu ani a live fa ni na atang phei chuan ke ni live fa le lai ram mi pui ta tan ni chuan angai san om le zol hianin ka ria tin mi le ka thiam mi tum ru tak le mi rin om tak ani chu wang chuan thu soya hian atan chelowang ading hetang ti hi ka ringa chumi po chu thleng ngei turin ama po som na le ngen na ka siam du boka tin akal zen na tura po timang ili hi tu sa na sang ber ka la ni các bạn chúng ta xỉu mà các sao được cái này hay sao đó càng xét khâu thì làถ้ามีโซ่ก็จะที่สักการนี่มันทุกเราให้มาทานสั่งก็เลยเรามาช่วยนี่水鬼都买了边，当时这样呢，他们很复杂的，好没有？打那么打，那么打，这就是打开的。runไปฟ้าเช่เองเพียงเนี่ยนี่กันที่เนี่ยคือที่ชื่อผู้หญิงคือ水稻很多ที่เขาตัวเรื่องที่เนี่ยเรื่องรู้จักนี่ตินซอนซาก็ถ้ากันเกิดจุกันจักดองเชียงตายคุณมาสลามะคาสิฮิลส์ออโตโนมัสดิสทริกคาวน์ซิลาเต้และจุมีเคสทรานชันบกะสังนี่เลยสมนิปะขัตตาจัดเมนอมตาอนิสมอยจักมาเต้บุดาลีลาเต้ฮาวค่ะอันนี้ดิสควอลิฟายนะคะเขามีทรานชันอังคารซีเอดีซีปนเราจักตัวจุมีจูเกนี่ปนกันทรานชันเลยตัวเท่านี้ตัวนี้นี่วิกติมที่แม่งเราดิสควอลิฟายตาเสละอันนี้ทุกลูกน่าเฮียนินไอ้หัตถะ
cái này ZPM legal department trong cái này rùa hẳn lo có phép tọa then tu na disqualify ma po hian an so cause notice so po challenge thei chu ni to ni mar chu kan la tila han kan en china dik na hi an du tak tak ani chon dik tak ram hi ro rel rama hian he kan ram hian ro rel an tum thar ve le te ni chuan an ti lo te po kan han bai sei do kan han ngai chang deuh hreta chu ti te ni lem lo chuan an ron ti lui ani chuan in ko ta chuan kan kal ngei po ka ring at tua tu thu thu niang chu thì cho dân dò đủ từ bây giờ bắt đầu chú thì MDC thì nó số cost nó thì rồi là thì ông dân nó là thì bây đặt hiện thì cái bộ này là trong tu tan bộ này thứ sáu khác lắm thì mình đây là bộ là chú anh số cost nó thì cái này bộ hay thì thôi em sẽ bộ cái còn cái này một các chỗ cái này thì mấy phát triển đâu khoa nên cứ cái này giá sao để quay tắc nghỉ cho con là sợi thì chút thì luôn cho thấy cô lại thì cái bộ ông ta cô lô đây là chú chú âm thế mấy MDC thì chúng em lên đi cái ở đó chúng thì tất cả sợi cái bộ ông ta này phát thì lại ở khoa này MDC thì chúng MLN thì phát tùng na em MDC ở trong bản thì nhiều là sản tụ ra ha ông mình thì lại cái ha thành số cái này ông này cái lỗ này MDC ni nghe chúng MLA han fight ka kan tumber le kan objective ber ani lova amaro chu khát tiếng po khan lâu ti về lâu fight về thì election khá lâu contest về thì po ni ta ila thil thar ani chuang lova ama kan MLA te po CM an di na thang te CM an di na kha ani ber lova MDC an di na wang so khan ni MDC kha ni lo se CM kha om thei lova so wang chuan MDC an di na thang khan an lo fight to tin tu na kan MLA ni ngai po ni lai mek long klai isa kan MLA ni lai mek ku biak za wa po ani so wang chuan in ka tiang duam tiang zo ka chuan in kan duam bik na kha om lem lovin ka sia tin hemi hi ni han ban mei te po kha ru ruwa chuan om te me mai amaro chu mun takin kan legal team te nen le politics amin advice tu te thian tha te ho te ne na kan han soi na ki hian kan dan hi za om hle ma se Constitution of India inna nge khal rùm anh na min siam sak I exceed tí là số là bằng thami kan dan kan power pialam chunga dan in siam kan ni dewa kan fiat na wang hian le so yang kha se hil sa te le CADC te po he dan ni challenge lo ni to chumia chuan lai autonomous district council la hian hemi issue hi la thlen lo wang hian kan mang lo mai chau ni in ka ria amaro chu 6 schedule nuaya ADC nei te hi chu dan khat vekan Constitution of India huaya ria kan nia chu wang chuan he laia pakhata kan dan an pe chuan pakhat po hian khami dan kha chu amang chun zom thei lowang ti kha kan mu dan ani chu wang chuan in thil om dan thim ma hi helai po hian chian zok na ko ta po lo kalila kan chak lo mai thei kan chak mai thei amai ro chu helai president thil lo om zel tura han thil lo om ve to kha han om ta se ti kha kan du wanga India lo hetianga press meet te le anye an chan na te po le ko ta disqualification kan to kan ni point ko ta kal ze kan tum na kha ani India hian nia lo clip tu mi puite du am lam le anye power du lu tuk lama kha chuan mi ngai lo la ula athra in ka ria tin kami pia lama thil khan soi du chu mani luka chakma autonomous district council la kan thlanga ruling party MNF so man ni chon BJP le congress in panga pali chon an huwa congress in by election na khan by election pon che lo har sanna wanga conduct thei lo na khan congress in an han sak le chu dan chuanin
ka tiang khanin formation om thei lo wa amaro chu MNF khanin BJP tangte Congress tangte MDC an la luta a so kharnan siama khata khan action lak ani mi alo ni he dan hi CADC te hian an nei ve feka kan dan hi tin chumi pialama marathon na district council a po athlenga BJP sarkar dong khan MNF tangin an defecta an supporta an lut amaro chu action lak ani lo amara chu ke ni hei independent ti taila kan dan ni siam hi independent te hi chuanin voi khat party han zom theina te hi chu dual ve om tak ka lo ti a he dan hi za om hle ma se le asiam tu ten za om hle ma se amara chu provision min pe ka hian a support the yang ti chu hi ani chu wang chuanin theng khat mun theng khata ni eng chua tir la ya mun theng khata ruwa an su tir hi chu thil fu lo ani a chu wang chuan he thil hi a to thlengin kan ka tui don ani ti kha kan chan ani me kan subject ko nam do ka so ka cha paงั้นเป็นข้อต่อที่เราไม่ได้มาในช่วงนี้ถ้าท่านจะเรสมีเรื่องในสูงสุดในโลกสีโลในโลกในต้นสีโลทำเป็นที่ทางการงานอินสวยโสดนะถ้าสงสารพวกเราตัวเจ็ดปีน policy ที่ลงใจดีที่การที่อาริสาเดี๋ยวต้องมีที่ได้จะเรียกว่ากับบุตรนักศึกษาถ้าเป็นสิ่งนี้ผู้เองก็คือก็ชอบรู้ก็ออกมาตั้งแต่นั้นก็การเทียบหลายโซ่กับที่พูดนะบอกตู้ที่ทำสัตว์นะที่อันนี้ตานี่แต่ช่วงเช้าพวกเราว่าแต่ละ ADC เนี่ยช่วงพูดนักบอกตัดตั้งแต่เคลมเสียการรำลึกถึงเจ้าหน้าที่เป็นไปพูดอะไรนะเยอะหลังจากไปสุดที่ทำฟังเลยก็บอกโอ้ยไม่ได้ลงตั้งแต่เสียแต่ละพวกอะไรที่ถ้ามีคนจะปกมีโลเที่ยวที่ไหนเนี่ยแห้งไล่เลี้ยงหันสดถ้ามีคุยนะอาจจะเที่ยงขนาดไหนส่งถึงนั่นไล่อยู่โก้เนี่ยอะไรเองเนี่ยที่สองหลังสาตัวที่เที่ยวทัศน์คุณถ้าสวยอะไรเนี่ย अच्छा हाँเนี่ยถ้ามีถ้าฝ่ายทั้งเลยเปลี่ยนแล้วมาการจัดเปลี่ยน policy ป่วยโมเดลจู่ hand holding policy นี่นักรู้นักที่นักการเนี่ยจู่มีจู่อัตตักตะการแอนตินาน่ะถึงกลางป่าเลยกับเทียมซีซุ่มนี่แล้วนะมันนี่จู่เลยกับเทียมมันเนี่ยอะไรอินดัสทรีที่พอรันเวลที่รันหุ่นเตฟาร์มเตปอนดูนี่อามาจู่กิปิตลอมซีเราชวนมีนั่นที่ทีแล้วว่าจู่หัวตานชวนloan สรการพอรันตัวรังอินเป็กมันนี่จู่ป่วยหมอเขาเป็นกระเสียเนี่ยนอลปุยปุยซาเป็กข้าจูเอามดอนแล้ววะมาละดูตัวละค่ะข้าเตียงข้านิน hand holding กันที่ข้าปุยนะตัวน่ะproject base พูดจะร้องทางที่ปนันติอังเดียวขันเท่านะไปหมอเบอร์จูกันสรการมาสาธิตพวกขันเท่า NLUP เตตัวน่ะ SCDP ร้อยจูอันกัลอาเซียก็ให้เจ้าหน้าที่เรามากัลปุยดิกเซจู NLUP เตพวกขันจุดที่หันเชวีวันนี้ฉันแล้วนี่อาเซมดานเบสเลยอาดงตัวรันขันดานจังขันฟูเราตากวางขันนี่ไม่อะตัวน่ะ hand holding กันตีเนี่ยเป็นดังลำน่ะตั้มตะกอมเราอามาจะอาเซมว่าเซมไล่ตะกี้อาปอยน่ะเช่นตามินซุ่มอัฐอนกันตอนชวนอามันเล่ละมาเห็นกันอลสไงกันเราเรนเราตั้งปุยรุนเล็ดเลยตัวนี้งะมีหรืออาทินลุงอาปุตตะชวนนี่ฉันเห็นง่ายตะกินตินอาโปรเจกต์ที่พวกข้าโหลดง่ายตัวมินน่ะไปกันไปเสียช่วงส่วนนี้อาเซมลำปังให้จู่ที่เราว่าให้มี hand holding ช่วงนี้ loan base เด็กเล็กไอ้เจียงเช่นยันกัลต้องอาบุปุยเฮียนเตียกันติดเทนะแต่จน loan พวกข้าinterest ก็ subsidize ตัวเงี้ยใครแต่พวกข้าการิงก็บุเรียนที่กันลักมูเวจิเราแค่นี้ legal ลำปังกันยังไง policy ลำปังกัน concern เด็กแล้วว่าข้าเตียงเวข้าส่วนนี้กันใส่เชนะ policy บุตรขันก็เรียกหลังเรียนเท่าเรามันเตี้ยอันรถไทยเฉลี่ยมันก็มิลจูมินสูตรกันใส่เด็กสักหน่อยจุด investment เตะเรามันที่ข้านี่ส่วนนี้กันดูตอกไทยไม่ต่อ